таваллути Тоҷикистону ҷаҳон аз студияи марказии радиои Озодӣ тақдими шумо мегардад ва ман Шалои Гулхоҷа дар хидмати шумо азизон ҳастам. Нахуст аз сархати мавзӯи имрӯз 3 июл мегӯем. сӯхтор дар бозори марказии Ҳамадонӣ чандин дукону мағоза ба коми оташ рафт. Сабаби сӯхтор таҳқиқ мешавад. аз ҳуқуқи инсон то издивоҷҳои бармаҳал муколамаи намояндагони ҳукумати Тоҷикистон бо Кумитаи ҳуқуқи башар дар Женева Достистони Кӯл ҳамчунин ошӯб дар зиндонҳоро шаҳр дод. дар натиҷаи амалиёти маъмурони амниятӣ 25 ҷинояткори террорист нобуд карда шуданд. Wi-Fi дар боғҳои Душанбе, интернети ройгони бесим шумораи сокинонеро ки соатҳо дар курсиҳои боғ мешинанд зиёд кардааст. Шикарон буд мо наметонистем, вози Wi-Fi бепул ҳаст, мо метонем истифода барем. Достистони вилояти Хатлон сабаби сӯхтор дар бозори Ҳамадониро аз рӯи камераҳои мушоҳидавии бозор таҳқиқ мекунад. Сӯхтор дар бозори мазкур шаби гузашта ба амал омада тақрибан 1 соат идома кардааст. Хисороти расида ба туҷирон ҳанӯз дақиқ нашудааст. Тафсилот аз Искандари Хоҷамирзода. шаби гузашта бозори марказии ноҳияи Ҳамадонӣ ба коми оташ рафт. ба гуфтаи соҳибкорон ва сокинон бар асари ин сӯхтор даҳҳо дукон нобуд шудааст. субҳи 3 июл соҳибкорони ин бозор дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфтанд ки мақомоти оташнишонӣ танҳо пас аз 6 соат тавонистанд алангаҳои сӯхторро ба таври комил фурӯ нишонанд. Саъдулло Хоҷаев, яке аз соҳибкорони бозори марказии ноҳияи Ҳамадонӣ ба радиои Озодӣ гуфт, фақат дар зери як бино 30 дукон ҷой дошт ва ҳама нобуд шуд. вай гуфт ҳеҷ яке аз фурӯшандаҳо натавонистанд молу колои худро ҳифз кунанд. аз мақомоти ноҳия намояндаҳо омаданду диданд, ваъда доданд ки кӯмак хоҳанд кард, афзудааст ин соҳибкор. оташ гирифтани бозорҳо дар Тоҷикистон солҳои ахир зиёд ба мушоҳида мерасад. мақомот дар чанд ҳолат гуфтанд ки риоят накардани қоидаҳои бехатарӣ сабаби оташ гирифтани бозорҳо шудааст. лозим ба ёдоварист, думо қабл як бахши бозори марказии Ховалинг ба коми оташ рафта буд. Сабаби сӯхтор дар бозори Султони Кабири шаҳри Душанберо мақомот дар моҳи июни соли гузашта расиши кӯтоҳи ноқилҳои барқ номиданд. аз он пеш тобистони соли 2017 Корвон, бузургтарин бозори Душанбе, низ оташ гирифт ки дар натиҷаи он садҳо тоҷир муфлис шуданд. бозори ноҳияи Фархор ҳам тобистони ҳамон сол сӯхт ва тоҷирон молу амволи зиёдашонро аз даст доданд. дар Женева ҳамин лаҳзаҳо муколамаи ҳайати ҳукумати Тоҷикистон бо аъзои Кумитаи ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳид идома дорад. дар ин иҷлосия намояндагони мақомоти тоҷик гузориш медиҳанд ки дар чанд соли гузашта барои риояти ҳуқуқи сиёсӣ ва мадании мардум чӣ корҳое карда шуд. ҳамзамон ҳайати Тоҷикистон иборат аз 7 нафар ба суолҳои аъзои Кумитаи ҳуқуқи башар ҷавоб доданд. баъди соли 2013 ин дуввумин баррасии вазъи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон аст. Тоири Сафар ин нишастро пайгирӣ кард ва ман аз ӯ дар як суҳбате пурсидам ки дар рӯзи дуввуми ҷаласа, яъне субҳи имрӯз, суолу ҷавоб аз чӣ шурӯъ шуд? бале шаҳло нишаст соати 10 ба вақти Женева шурӯъ шуд ва Юсуф Раҳмон Додистони Кӯл аввал дар бораи Заид Саидов, вазири собиқи саноат суҳбат кард ва гуфт ки додгоҳ ҳамаи гуноҳҳои ӯ аз ҷумла дуздии пули давлат, таҷовуз ба номус ва тақаллубкориро собит кард ва барои ҳамин Заид Саидовро ба зиндон маҳкум карданд. Додистон гуфт бо назардошти ҳамаи ин онҳо дархости Кумитаи ҳуқуқи башар барои беэътибор кардани ҳукми Заид Саидов ва озод кардани ӯро ноҷо мешуморад ва иҷро кардан наметавонад. Заид Саидов, вазири собиқи саноат ва тоҷири шинохтаро бо гуноҳҳои сангин ба зиндон маҳкум карданд. ҳарчанд худаш мегӯяд ки бегуноҳ аст. Заид Саидов соли 2013 баъди эълон дар бораи таъсиси ҳизби сиёсии Тоҷикистони нав боздошт шуд ва вазири собиқро дар моҳи декабри соли 2013 ба 26 соли зиндон маҳкум карданд. Додистони Кӯли Тоҷикистон парвандаи Маҳмадалӣ Ҳаид, узви раёсати ҳизби Мамнӯи Наҳзати Исломиро ҳам шаҳр дод ва гуфт ки гуноҳҳои ӯ низ дар додгоҳ собит шудааст ва Маҳмадалӣ Ҳаид қонунӣ ҷазо гирифтааст. аммо он гуна ки медонем, як гурӯҳи кории Созмони Милали Муттаҳид ки парвандаҳои боздоштҳои худсарона дар кишварҳои ҷаҳонро таҳқиқ мекунад, моҳи майи соли 2018 хулоса дод ки боздошти Маҳмадалӣ Ҳаид ғайриқонунӣ аст ва ӯ бояд фавран озод карда шавад. Додистони Кӯл Юсуф Раҳмон ҳамчунин парвандаи Бузургмеҳр Еоруф, вакили шинохтаро ҳам шарҳ дод ва аз ҷумла гуфт ки ӯро на барои назарҳои сиёсӣ, балки барои ҷиноятҳои мушаххас аз ҷумла 19 мавриди тақаллубкорӣ ба зиндон маҳкум карданд. Додистон киноя зад ва гуфт ки шояд назарҳои сиёсии Еоруф дар зиндон пайдо шуда бошад.
خب طایر در جلسه روز اول که تقریبا 3 ساعت ادامه کرد هیئت تاجیکستان چی گفت و چی شنید؟ در روز اول این نشست اعضای کمیته حقوق بشر مسائل زیادی را با مقامات تاجیکستان در میان گذاشتند و سوالهای بیشماری نیز کردند، از جمله درباره آشوب‌های خونینی که در زندان‌های خوجند و وحدت در ظرف کمتر از 1 سال صورت گرفت و اعضای کمیته پرسیدند که آنجاها چه شد و چه گذشت. یوسف رحمان دادستان کل به این سوالها جواب داد که در هر دو زندان جنایتکاران خطرناک برای فرار آشوب برداشتند و از جمله درباره آشوب ماهی در زندان وحدت گفت: 30 особо опасных осужденных террористической организации «Исламское государство» 30 جنایتکار فوق‌العاده خطرناک گروه دولت اسلامی و سازمان ممنوع انصارالله که در زندان وزارت عدلیه در شهر وحدت نگه داشته می شدند با کارت و دیگر ابزار تیز مسلح شده 3 کارمند مؤسسه اصلاحی را گروگان گرفته سپس کشتند. در نتیجه عملیات مأموران امنیتی 25 جنایتکار تروریست نابود کرده شدند. 25 осужденных вот этих террористов были уничтожены, ликвидированы. ولی بعضی از خود زندانیان و حامیان حقوق گفتند که آشوب‌ها در زندان‌ها به سبب شرایط بد زندان‌ها، مناسبت دغل و بدرفتاری با محبوسان است. از مسائل دیگری داغ در تاجیکستان بستن وبسایت‌ها و دستنارس کردن اینترنت نیز مطرح شد و واسیلکا سانچی نماینده کمیته اسلوونیا از هیئت خواست بگویند که چرا در تاجیکستان چنین کارها صورت می‌گیرد. یوسف رحمان درباره بستن وبسایت‌های خبری و یا محروم کردن مردم از دسترسی به اینترنت هم گفت که اگر چنین کار شده باشد پس بر اساس قانون بوده است و به عهدهای بین المللی تاجیکستان مخالفت نمی کند. سپاس از طایر سفر که محتوای بررسی وضع حقوق بشر در تاجیکستان را شرح داد. طوری چند لحظه پیش از داخل جلسه به ما گفتند عضو کمیته حقوق انسان درباره نوپدید شوی احسان الدین نایف از نمایندگان حکومت تاجیکستان توضیح خواست است. جلسه در ژنو طوری گفتیم ادامه دارد و تفصیلات آن را میتوانید در وبسایت رادیوی آزادی دریافت نمایید. وزارت ҳолатҳои фавқулоддаи Русия дирӯз эълон кард ки шумораи қурбониёни сел дар вилояти Иркутск ба 18 нафар расид. 17 сокини дигар беному нишон шуданд ва беш аз 1300 кас ҷароҳат бардоштанд. волии вилояти Иркутск мегӯяд роҳ ба сӯи шаҳр аз обтоза ва иртибот байни Тулуну Иркутск барқарор карда шуд. шабакаи телевизионӣ хабар дод сабаби сел боришоти шадиде буд ки оби дарёро аз соҳил берун карда манотиқи назди соҳилиро фаро гирифт. баъди он ки Владимир Путин рӯзи якшанбе аз минтақаи офатзада дидан кард, артиши Русия барои расондани кӯмак даъват шуд. обхезӣ дар Иркутск аз охири ҳафтаи гузашта оғоз ёфт. вазири мудофиаи Русия бо фармони Владимир Путин ба маҳалли таҳқиқоти фоҷиа дар киштии пажӯҳишии зериобӣ ки боиси ҳалокати 14 малоҳи низомӣ шудааст ба Североморск сафар кард. сухангӯи Кремл мегӯяд маълумот дар бораи ин киштӣ ва фоҷиа махфӣ аст ва ошкор нахоҳад шуд. аммо он иттилоие ки махфӣ нест аз Хиромон Бақозода мешунавем. президенти Русия Владимир Путин дар мулоқот бо вазири дифои ин кишвар Сергей Шойгу рӯзи 2 июл амр дод ки ҳодисаи бо киштии зериобӣ рух дода таҳқиқ шавад. вазири дифоъ дар гузоришаш ба президенти Русия гуфт ки 14 маллоҳ дар ҷараёни анҷоми корҳои таҳқиқотии киштии зериобии пажӯҳишӣ бар асари як сӯхтор ҷон доданд. оташ бо талошҳои қотъии аъзои тим хомӯш карда шуд. дастгоҳи зериобӣ ҳоло дар пойгоҳи баҳрию низомии Североморск қарор дорад. РБК як расонаи русӣ бо такя ба манбаи беноми низомӣ хабар дод ки киштии зериобӣ атомӣ буд, вале дар ин замина мақомоти рус чизе нагуфтанд. Путин ба вазири дифоъ супориш дод ки шахсан ба Североморск сафар кунад. дар ин шаҳри соҳилии баҳри Баренц пойгоҳи баҳрӣ воқеъ аст ва ҳоло киштии зериобии осебдида дар ҳамин ҷой нигаҳдорӣ мешавад. шойгу бояд сабаби аслии рух додани сӯхторро муайян кунад. путин дар солҳои охир хароҷоти низомиро афзоиш дода ба нерӯҳои мусаллаҳи кишвараш иҷоза дод ки таҷҳизоташонро нав карда аз машқҳои замонавии низомӣ гузаранд. вале бо ин вуҷуд ҳодисаҳои нохуш дар нерӯҳои мусаллаҳ кам намешавад. кремлин солҳои охир ба намоиши қудрат ва мушти зур гузашта таҳдидҳои нави низомӣ мекунад. ما و شما خوب میدانیم که یک کشتی معمولی نبود. این یک کشتی پژوهشگر بود.
اعضای تیم کشتی فوق‌العاده حرفه‌ای بودند. بر اساس گزارش مقدماتی شما از میان 14 کشته شده 7 نفرش کاپیتان درجه 1 میباشند. 2 نفرشان قهرمان ملی روسیه هستند. این یک محرومیت بسیار کلان برای نیروهای بحری و در مجموع برای ارتش است. از شما خواهش دارم که شخصاً به سیورامورسک رفته گزارش را گوش کنید و کمیسیون تفتیشاتی را به آنجا روانه کنید که سبب‌های سر زدن حادثه همه‌جانبه و دقیق آموخته شوند. برمیگردیم به تاجیکستان. اکنون در باغ‌های دوشنبه ساکنان در برابر استراحت میتوانند از اینترنت رایگان و بی محدود استفاده نمایند. چنین امکانیت را یکی از شرکت‌های موبیلی فراهم آورده است و الکای در بعضی باغ‌های پایتخت وای فای یا خود اینترنت بی سیم را نصب کرده است. تا به حال برخی مهمانخانه و شرکت‌ها و میدان هوایی دوشنبه به پیشنهاد وای فای به مشتریان خود شروع کرده بودند. سرانگیزی نوروشو و شادمانی تیم صفت اینترنت بی سیم را در باغ‌های تخت آزمودند. وای فای یا اینترنتی به سیم و رایگان در چند روزی اخیر شمار مهمانان را در برخی از باغ‌های دوشنبه زیاد کرده است. ساکنان اکنون هنگام گشت و گذار یا استراحت در باغ صدرالدین عینی از اینترنت رایگان استفاده میبرند. اجازه که دوستانمون در روسیه یا خشتور در روسیه ما میتونیم که علاقه کنیم. ولی نرخش گران بود ما نمیتونستیم. واسه وای فای به پول هست ما میتونیم استفاده بریم. شرکت مخابراتی مگافون در دایره لایحه شهری هوشمند 5 باغ کلان دوشنبه را با وای فای یا اینترنت بی سیم پیوست میکند. این اقدام شمار ساکنانی را که اکنون ساعتها در باغ میمانند زیاد کرده است. پیشتر آمده یا سیر و گشت میکردن میرفتن، حالا باشد آمده با مدت زیاد نشسته برای منفعت خود از اینترنت چیزی لازمی خودشان را کوفته یافته استفاده میبرند. بعضی ها تا ساعت 12 شب به خاطر اینترنت آمده میشینند همینجا. باغ عینی یکی از اولین باغ‌ها در دوشنبه بوده است که با اینترنت وصل شد و امروز طور مسئولین میگویند در چند نقطه سرودم این باغ الکی ساکنان میتونند از وای فای رایگان استفاده برند. حالا ما هم یک کوشش میکنیم وارد اینترنت شویم در این باغ و ببینیم تا کجا این امکان پذیر است. با صفحه آزادی در یوتیوب وارد میشویم. طور میبینید رمز لازم نیست و سرعت هم خوب است. تا امروز 2 باغ کلان شهر به اینترنت وصل شده است و نصب وای فای در باغ رودکی واقع در مرکز شهر هم ادامه دارد. آنهایی که منتظم از وای فای باغ‌ها استفاده می‌برند میگویند با زیاد شدن استفاده برنده ها سرعت اینترنت کمی سست می‌شود. سرعت اینترنت خوب است. وقتی که آدم بسیار میشود سست‌تر میشود. من بسیارتر یوتیوب می‌دارم، اینستاگرام و واتساپ. تا امروز در تاجیکستان در برخی از مهمانخانه و آسایشگاه‌ها و فرودگاه دوشنبه برای مشتریان اینترنت رایگان بی سیم پیشنهاد شده است. قبلا 10 نقلیات جمعیتی را هم با اینترنت رایگان تامین کرده بودند، ولی این زیاد دوام نکرد و حالا اینترنت بی سیم در نقلیات مسافربر دیگر فعال نیست. نرخ اینترنت در تاجیکستان در قیاس با اکثر کشورهای دیگر آسیای مرکزی گران است. در همین حال سال پیش یک پژوهش هم معین کرد که سرعت اینترنت موبیلی در تاجیکستان به مراتب سست‌تر از کشورهای همسایه است. تاجیکستان از سوی سازمان‌های جهانی و هم فعالان حقوق برای مسدود کردن برخی از سامانه‌ها بارها تنقید شده است. یکی از موضوعهای پربحث‌ترین و جنجالی امسال هم در تاجیکستان قرار گران شدن نرخ اینترنت بود که در روز اجرا شدنش از سوی پرزیدنت لغو گردید. بینندگان عزیز، رادیو آزادی آزمون بهترین ویدیو رو زیر عنوان ده من آغاز کرده است. خواهشمندان باید در نوار 1 دقیقه دهه خود را به جهانیان نشان دهند. از طبیعت، آدمان، زندگی، مشکلات، همه چیز عجایب دهه خود نقل کنند. نوارهای خود را میتوانید با واتساپ، ایمو، تلگرام و یا صفحه رادیو آزادی برایمان بفرستید. برنامه امروز رو در همین دقیقه به انجام میرسونیم. گزارش‌های بیشتر رو میتونید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. همچنین تفصیلات خبرهای روز در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. فردا صبح بر وقت تماشای نویدی بامداد یادتون نرود. خدا نگهدار.